Aben. In fact, congratulations. Thank you. Once again. Thank you. Okay, isa fo no gidir dale ko ye place o mi ne follow. Ye place o mi apply. So fo no mo. Na place o mi apply wala deputy organizing secretary. O place o wala apply. Nata so. Central committee and the executive of the UDP nga fo ele ko bi teleba la modi yamla ko nyanta classes ko manyana so le teleba ka adu yakeni so kontanta wala sewo ta gawe ye lodu la jele ko benyin place tamandila non ko be tentulan be jayla silan ker men to daje kan teositi ni men ton nga kafu kafuro mu muneti wolon baybaloti wolon UDP kuma Alhaji Seydou Dabo Samba State House 2026 wolon tesi to lemen kela min place mo jamal ka fako mo ka place ni but ne place soto rek yeto soto rek ka patio mun kala ya jampa yetila yeta lado to ngam mo jamal ni ka wona jan ko korita fana to the same thing kala patio la ba ngamela wo mo sifal mo nyantale ke suude yani be place ila mola andu ke ngamela central committee yente suude le ko inde manke wo mo sifal demam pati lo ngay UDP le lo kabrin sun ko to ni be UDP ya wala tumo asiken sita kati fa bal nene man karte fa ya jamena tatumo men na lo ngaje ko advantage malla fala ngaje ko alafta wala nati lañu banko kan kaje ko ako wan party system ngaje mo lota ko hani wajjo yaake kala mon la jam wala wolon Alhaji Seydou Dabo ako mo bele right soto banko kan ikuri la nyanto ya soto yesi la banko kan ye jata kende ya soto domoro fanala fana ko fana e soto yirwa e soto akate be lola wala yaje ko woto ite advantage tala banko di molka ngaw suute ya do fana nata ka fana man la fi advantage so te UDP te mo UDP lati ndem be kala UDP ni nga UDP ko la woto ka politique wala ko te yo jampa mo ko te o kelo wala ko yelo ten heba an te mo wala na ko jambi na ko janadan na te man ko mo sifat mbe UDP ko mbay tandile ko ji ko men soton be dale la do yebulo ka fu nani place na do kilim buka keno bari ngalon ne simen keno ni se go ko de ko ngaje ko ni pati o ay ni waye ka melo de ko okay thank you baraka baake